Webafowethu, uKing Bhakanzama uthi-ke uma uSigujana engathatha-ke i-advice yakhe-ke laphana-ke uthi nakanjani angabuye avuke-ke empilweni. Uveze nokuningi-ke laphana-ke ngaye-ke indaba yey'gubhu zakhe-ke uSigujana. Awuyizwele-ke nanto udaba. Wake watshelwa umuntu athi umuntu uzokwenza ucebe nginesigubhu esicebisayo uthi uyezwa few years down the line semuntu obethe lesigubhu ulele phansi akasenawo ngisho imoto. Uyabheka usafuna ukuvuka futhi athi ngisafuna ukuvuka ulwela ukuvuka ngase isigubhu. Labantu ababethi banesigubhu izwa ngami balele phansi kezisu. Awuyibuza ingane ukuthi why igubhu zabo zingabasebenzeli. Ngaze ngasho omunye edlelwa umuzi emhlanga ngathi udliwa umuzi ngase ngathi ngam-advisor early last month, not even last month if I'm not mistaken, manje uba October mangaphosisa early August ngathi wendoda uyabona nje sedliwe umuzi wakho, nje sedliwe umuzi wakho, vala lamasimbi ejoyinti lawa, vala lamasimbi ejoyinti lapha evelele, vala lamasimbi, shintsha lento uhlale kuyona ngoba from now zemgwaqweni nangisho like life ngathi vala lamasimbi lawa Alice Compress evelele. Enza le ndawo as a start sokuthi wenzani uhlale kuyona ukuze uvuke uyovuka ngelinye ilanga ngoba uyakuthanda komhlanga uyophinda ukwazi ukurenta khona uhlale khona futhi. Kodwa kwamanje because impilo iyabheda vala amasimbi ejoyinti bese uyishintsha le mase uhlala khona. Silindile ukubona ukuthi alikho ilanga okuthiwa seku residential area, I mean sekuyilento sekundawo ukuhlala le ngoba ngasho kanifana amasimbi ejoyinti ngoba vele liwile joint vala lento enza lento uhlale kuyona vele lisaluwile lewiswa yini unesigubhu is because vele wa scam nje. Cabanga abantu ababethatha igubhu bethi hayi kuyacetshwa nakho kuwa ijoint. Lo muntu ebethi wena into ziyaphezulu liwile ijoint njengoba liwile ijoint vala lento kilisa lento enzi residential area because akufanele ingane zingabunakhaya enzi zokuhlala enza lento bendidla zokuhlala. Omunye umuntu mam-advisele uvela athule kodwa bese yedwa athi washaya la ngiyazi ngelinye ilanga iyovela lento ukuthi hayi inkuzi malanga seyihlala khona ejointini siyishintshile kwayindlu yokuhlala kuyovela because angikhulumi into engingayazi mina. Cabanga-ke bengabe amajoyinti lize kuthiwe style rarara style yabona liyawo wena wawuthi ufuna ukunyusa awakhe amabhizinisi into oyithatha kulo iyawa